Praise the Lord. Ia le tua. Nei vai mo ya so ta tu toi filo ai faftai ya tamau ta tu mafuta fo iluma pelo ftaila pela te vale fo nei fiafi ya ina fo ya tu ya tia ma lo fo ile musai ma lo fo ile la bale ma lo fo ile sina fo nei aso ya una bela sa ta tu fe ai ya ewa fa penana na fai fo ya fe mabuela foi ngata foi ya mato foi Samoa ya ta o msida foi tulama foi ya tasele tulai sisia ya faso so foi ya tu foi o fa penao na o na to tene ya o si foi ya to ya o fa mano lo foi ne tene ya mano la vale so foi ya ma ya la matalia ta to kalame ambacho fosi tsalo ya mtato ufanga somo funa ya otokala mbele fiafi. Praise the Lord. Tatu sitia ile tuombe uma na sasa ni tatu sita tuwero matu sama matu tuwala auta mai do fili ni tuwala fiafi tuma matu tuwele do tutasi mbele na tasi sama sitia tu yo zoma ni fa mungu tuma ni tuwero matu sama matu tuwala ni mana no ko ina tete do ni matu wala fana tuma matu tifanye mimi mtamani ni imani fio matu tifamu no yete mate e opinion tiswali tumanya ti matu famtawa tufuta manya ti matu amishiro fa umma ti matu fana bitwa matu mama tufuta mama ni yasi tama sai kuime la ya ti matu fana o fe matu ngani mati na tofi matu timani lewa amata na watu mama matama aya na ni kumisata matu tifafu ili imani ti utamani ti matu fana awa ole tu arufa tama ole tu sisi tama matu wala au fiu pinona famu ngesho matu watu sana tama famu ya fuisu fa fela sifata fata gama ni atu tama amisifu yetu ifafu letu wa matu tama matu tama ile fiu fa pinafu na famu yetu matu tata ile matu ministry nisimo la yetu matu fa pia fikani tata sisora tama fa pinona famu yetu ila Letuara matu tama matu tsara fo ila fio pinane famu ni suma fa fengi ya isaya marfatu fa pia fo sira tu mafutama tama ye famu ni ati ina tu tama letuara matu tama matu tsara fo ila oi pinane famu ni suma da ba tama marfatu ani fi ana te tsara tu mafutama ye fa ila tina tu fa fo ni ati ina tu tama tot fo yo tama ele suma ti apo marfatu ani fi suma tu mafutama ni tama ye pinane famu ni ati matu fana fa ufulo fa umangati matu tama fa misiro fa kuinga tama letuara matu tama matu ti tia tu tama ile ufulo pa ama ile ku kalami tama ifa pelane fa mangati la tu tama ifa tu ko ri malfia fia ti la tu fa pelane fa no ya tama letuara matu tama matu tsara ti oi pelane musumina ora tu tama ifa pelane la tu fia tama fa no ya mon letuara matu tama matu tsara la fiu tama mafuya ni me ama tama ifso mi mana ro ile ti matu fa na letuara matu tama matu tsara ti oi pelane tu mo fa ile ti matu tama fa fu yo matu do amisi fa fu ni yo ko pelane ala tu si fa ma si ni fia tama fa fu fa no mo fa na tama ya pelane ala mana ro fu ni tu la fia tama letuara matu tama ye ni ko ka ni matu fa pe fu matu la ni au na ya matu ma au ni ina la fo ya ti o tama letuara matu tama matu tarwe la tu so feeling spirit. Amen. Amen. Praise the Lord. Yeah, many of them are going to feel I'm that's why they just the formula related to action there none as far as young and so friends all the so much more fear Kuinga matisenga lema pa iyo netsuela titato ala atsele ne ko kalame wa ifa filwa fitsala fati suma ifa fema no mara tsaka kalisiro isa se tsala ala matsko idea bomba ansesa si le ne ko kalame o faton fano mai o samo wa foi o faton ma mai le ne ko kalame le ne afiaki
Ole manato to paio something sa le ato to tuia le o tasam salama le nea fiafi atane yo to so para avira mo paio le tua esa avia le se afio mai mangoina le ne por clama vai to so lo pale a mama no fatisai si tanto Pasal kat sekolah paio malu si mo to mahkamah Christ Ministries Ele semua saya pasti kira bismo kat saya ini apele kali saya di Western Australia. Pasal kat sekolah ini semua pasti saya kira polio. Maka saya ini apele kali saya di Western Australia. Le awal sekolah ini semua Lance tahu. Maka saya lusi apele macam ai Auckland New Zealand. Ya, ele masih pada si macam ini biasa mo. Olo Mato mafuta tuni factola mato ile factola fai suma fai eva mania ya malubo mal factola ya factola fasi le sopere le Cristo ya tasano e piana Lucia scola di se tammi fa ma esse Luciao a fatera facciao ma me finitale io nama tasano lava o Ele faz a veia de onde só que ela só se ouve só vai awali kan finala da sua e ela se amala suai se oso malore sabata e malore fulama mia a pessoa lá suma suai mas o se malha fiafi o Holy Spirit rain down e a família se acha sua e lá Spirit,
Ia ale ono macam ofie pena facara fatu foi ia i pai foi sta tama e se ia o pa na mau para pa facara fatu atu e suma ta ia e mete a mesi foi fatu ia e fa pena fa fu mai fa mo ia le tua facara fatu foi suma ia isaia fa fatu pena mau mai ne para facara fatu foi tina ia na dua ia le tua We'll
pele ni shiriso pena mtafanya foi I to sumo pena mai mo ni ko karama pata rafa to foi le sumo fa evangelia ya marso al mese foi le sumo le hawa mai fa tua ya lans ya pata rafa to foi le tina ya koros fa pe foi ya kisha pena ma mai ne ko karama pata rafa to foi le so pele le shiriso le tina ya sirino ina mai mo vai ya familia le tira to fa fuma ai mese foi le so ya se Tarafatu kwa pele Kristo ya fawa wapelo tu mafuta ile tu ala matutomfanya kwa pesa na sawa tu kwa pele ile sifa Yesu anaona ufalme moja amen.
Ave foi ele a no fatua ya fata o fatua tuai di wo foi di mo mai ba ama le ministry pa pinana mai mo mai ne program pina fata software service ya ve mai ya por le pesera ma tu jom foi sui na tu mai ka lab speak modern living amen. Oh
atua. Time
Ya macam ofie. Bawa mai lonali. Oro fa pao. Tuna ka funi na brema o tuna mai fa penal fa tuna mai. Praise the Lord. Praise the Lord. Cause the world is singing.
foi le no fali o tama ya la inga foi a fa pena o na vi atu tapo ya tu foi le tua ni fiafi o lunga i inga o Yesu Kristo e ala i tato o ina fai foi le fiafi ya ma ro lava le fa ma los ma no foi vi ma no foi tapo i le tua ya fa taiti ya ma lo foi tato Waftana foi le konsai foi le yasa ya ora tato como foi smile tato foi tato kalame e do foi sida ia se fa ma au foi ila fio pa ia le tua ia e fa pena na fa au na pealo samaringa maloni samaringa ana iruma wai fa pe e fa ma ro sia tu fio pa ia le tua ai kele no solo publicar por tua que a caracca lá vai andar ora é fama no roto quem uma passo uma falou por tua ele o ai foi eu que fa aí ai boa e caracca fama caracca ele o tchala no roto ele ia caracca lá fama no roto a fa ile ile tua de tato fa ma tau no le avno o fa pena o ka ko ele ngata foi ele nei foi po kalame au po kalame uma o fa pena o na fa tino foi o pena te faida ia tu todo foi uma fataka ia mai ka sia foi nai e tsapu ia i mai ile tua mai fa no lobo foi a fio po ia le tua o fa pena o na tapa na gaina e ana aula e ana o fo mo ile tua e fa pena o na fa mai pe o ta tsobola fa le mama e aso e pe foi na meia fia deu tanto o mai foi desse vai na deu tanto o calama eu le foi mo mai fa maros mai na fio pa ia le tua o tanto fa maros ira mo mai tu se matai non tanto pe va praise the Lord matai non tanto pe va Aru fai po sui va marosu ya tu va fai po e fa penana mo sta fa maros il ne ya praise the Lord ora fa tawina fa mai ora sa mai le ora tasa tu sku ko fa pe mai ya tenda le awa oi o te muri atu ya te oi me uma e te mali wa tu ya ora feta la ya to ile o Yesu ya te ya e fai lo a ropi e fai foi me mo ai Mam family ahora tadi orang cakap ini ai sembilan moyai koya haleluya tatu tal video eu macho tua ya tutu mawacho ina ya choi ne ya fiafi o macho fa robo ila kupu fa penao na robo ba yes fa manos mai ro fio pa ia chama ta chama ya fa umana lunga ya macho e la cha fa mai na fa umana chama fa chawa a fa robo fo ya la fa na fo Iluma foto pega te failani ina ia fa pena na macho o fa pena na ia ina macho haleluya ila mo fio pa ia no macho chua e fa pena na fa wa mo pero macho sa ba ia aso ia la fa o macho chua haleluya fa taya la pa ia wa o macho so e tinga ina macho de ia fiafi fa taya Yesu no swafa Yesu amen haleluya Famewa usawe tusuku usawe faya Yesu e fia muri ya Yesu imea umai maliwa Yesu itono foya ufata mufo Yesu na napokalami au fio mayo ya nila lani ila upatana na watu tusuku ya Yesu kutifia muri ya chawe imea umai tumari ya usawe mafofawale tusuku aí fa pete ni fale ya Yesu fuale quero falar é fa pegar uma o watu ya Yesu fia matapata ya Yesu ora tafa tu siu aí não ni kupe ya Yesu ele tunanga faio tunanga le ali vai faio vema fa maloloma tunanga foi ora tafa ima fina nalo le tua la fu aí tu siu wala ele não fala nada tu siu ya Yesu beta tu tiro le fai la fantasala tu siu fai mai ona sawa ya tu siu fa pe mai le awa o tanu muri atu ya te o me uma
echa mali watu dai kusharekana kwa timu ya lefu na mtanoa ile timu ya Yesu ewinga inafa mtana kufanya tusuku efai kwa warope efai foite moya ya mfembe ya oletua ya pora charito chanata ya elishene shperme moya pea umare misiona ye aso mane aso pea tato faitala fo ya chala le malia machayo kuka ma reko mayoni ya shabe to file fa fantasy bona so le ana sawa tu su pa afyeso aya se kende se pa ma boya Yesu ya po se fa kwa vinga Yesu pa e fuore tala ina mane mungu wako kama kala ole tala mo batusia ole kele kama ka ole mungu ya Yesu ole au chura le tacho fa marusa to suya manacho na Roma Wasuia manacho na Roma atusu kuinga wa fa ya Yesu ya fa ibe mo ya ube mo marfeli ya wa ole disendo to mo ya suya na mafafa kama ele sawa tunana sawa ya Yesu Kristo la matwa watu tono ni Israeli de fatura baina foyo wana kusuku ya marafasayo ya restaurant maina tomo mafa tomo ole manmano letua e fanya sina mo walumo kama kane ko como malo o Israeli le ana sawa ina tusuku fa bea ina wa fasana ya ana mama ya foya ile femu ya Yesu kai be foya o ya so to sulu ma ya to ona muri na ngara na sawa muri ya ya to sulu ya na ngara muri ya Yesu ina ko fa pena na fo me uma aka ko ro na fo isa mu pecheru ya le pena na ba que le lo poi wa ya ngabya ya muri me pecheru ole muri mai na pecheru ole muri fia ora fa na ala muri me fasayo ele muri mai ya Yesu o wa fia muri bom amu muri mai o wa fia ma o nya na bea e fua ile ma ai atu ile ko fo yo ha foi me ya fia mai Yesu o mai que na ka wa o tu su o ko akele ya ku pe Yesu o ko akele mi fare ko Yesu e ku solo ai yo fa solo mai ai ka dai ka yo Yerusalemu ile ma ai tu su ya Yesu e fua ai fa tsana le sama ya tsana no fa da ngana ora tsana mo il tito alfa fatai na ile foi maya ntusia na matayo no mtao ko skulu ba fayo ko na matayo no mtao ko skulu fayo ko fa ona fetara ya toya o Yesu yo so aisha tase fio muri maya ta ya fa fiti o ya ta ya ba abel msachalo ile muri maya ya ta awa osefa samale muina no naona e mai mai ia ya tia olefa mai mau no naona e maua eia usana kana mo Yesu pe fora no sora la mai kele ia iko ia ele gato to suma no ai foi ni so e o para fitu skulu de tsalo ko foi o mama ia na to muri ai ma o ine fica caro o ninguém foi na to ma foi mai foi tape fa feo para kalia ia tino para toto Yesu Kristo que ya la ko so ko so fa ko ele pega muda pecho ma to skulu o que vai ya fa ile ma fa pe ma fa muina tsaini ko kala mere tua ma mai lo ni ko chanata por so Yesu Kristo ino fa pe na na Yesu haleluya ya na pa ia na toba e mo ya na o que vai ya pecho ma to skulu Matosu ese mayancha alama pi lava ba sa tau wa le fe Yesu fa fa fe muri pa se tasia fa fiti oya ma sa tau muri fa mai o sera a foi mama fa sa le muri no ye mo wa ia fa pe fa mai mau lo bola ono Yesu Kristo ya ona ile langi no tau ona ile ora fa ba wa por tito nei nga o se mo e ki nga ke mi fa pe nga o ma fa mi fa tau na ono le mau ya Yesu Kristo ole ole fa ba ya na tanto te lo
tino pea fai moni la mbuli ya Yesu pea fai onaya ke mga awai ikifia lama ya mo sa tawo mbuli ya Yesu Kristo awale peo tusu masawi sini ngasama na ya Yesu fe mbuli onga ai tio ele mbuli fa pena tata mbole toa tata mbuli ya Yesu Kristo yo tata moto atoa mara ngaka atoa tata te amwa ya sa tawo tato te fapenga mara fuai o tato bola ele fapena la fuai o bola fapena ia ora ele la fuai no lam pero pasando isso foi meio ia foi meio se ora foi meio tino sala ia fa ko ele fuai o tato tino ia sala ora mama ia le musali ele você vê fapenga e como por ele vai fapenga como vai que todo isso de carecia ele joina lá la bomba alfaftai Yesu ora joe mau joe fasa ina ya apostolo ina ia fapena sa joe ne mafafau ma mama tata ina ia sao le ola sao sabana sao le joe mafa mbuli ba sa joe ya Yesu Kristo pe ora fecha lá ba ya ora bele ia tato ya ne kulangale ia tato ya mafaya kwa ya musa joe ya fa ya kamu yo ya usato kali la ba vai le ti ma confia ma tulama ole tulama fune le sena ba si foi meio le kala si historia aka e foi matala ba foi ele ona le tua foi a corporar foi mais o ko yo le mafaya ma ko le mafaya ko avea ya le kulama foi o man ka anta mo Yesu Kristo ele se a Christ crucified me processi poi ministry ore for la tato ila o ma Yesu Kristo le fa bene tala apostolo fa me o ma yo pro ina le tu ile no ma fate ala ma fa kele ya ke o ma o be sende fa fo le ya ke o ya e iste me mo ya pa uma das coisas que eu vou explicar que faz e faz agora ele fez um país de tua lá agora ele já não logo mais ele agora país e a já chopa e bem lei mas mesmo já confia ia fazer uma pipi bem já chopa uma forma bem já chopa ele manubia pada lofa oleh tua aí ele faz pelo mochulanga oleh se bem bom vai ficar com na área nova falou foi ka kimo fa mai mo makwa ma mai ya pore tua fa kai le tua foi fa mai ma ro suma ya ore ma ya tu ne li po fea ya que era foi mai ya ta tu mai e a foi pese a susani a se foi e no bema no ya a sawa kiro ma fa fe a mo ko ma ya ni ya fa ala fai no bema le tua que era o suya la bomba fai ba pe asisere lo kule ke sawa lo kule ba mai ya ke kimo ma ka pe kala le musi kule e kimo ya fa pe na ya kimo ma ni se ba ko ka kimo me fi mu ya fa ya ko Yesu e se de mo ya ke era ko suya a sawa kiro na sawa mo ma fe a mo ai ya fa ala ori mo fa ya lo na le tu fa mai pe asisere lo kule ma ka mai ya mangapa ya mai na kwa tukino imekele kele kwa mfapenga alfaftaine sebe kora itu pe ko kele ala fai mo ori ma fifia ora pipa fa penga fora ile upole tu kele ma o ka ni vekini fia na vai o me kubu me kubu akeo aya fa pe sera o ke kubu e o maro na ga ke se ya na ga fora e o sao tu na o kubu e ke o kubu ya Yesu o ka ke kubu kaiba ora ke kubu o le vai ya o ke fai o que não se passa e o que ele foi o coima e o qual foi o céu que a roupa qual foi e curava ficou fica e vai o que ele olha agora vou e foi a uma sama uma coisa olha ela que você vai né olha ele fala mais que tu não agora se ser é uma nada lá e é que se ser é que ele uma essa bomba
te muri muri sao ya Yesu fa fiti ma sa tau fa mai mau ora olo fa mai ya tato ya au na tua se olo au bien ko cha ne ko ala ko sa fa mai mau ora abu ya ka ko elo fa pe ma ave ka ko fa poroba ma fa kai ai au la vai na ko ka mai ma mai au e cha unina monia de tua mai ka moa ka ma ka yang sala na fa iga islamo ni liu fa mo wala kusa te fa ro me te fa ka ma na ma ko e sinava ena o lo fa mai ante o ya ma bia na ta tu o ya ma ta tu fa tanya ile tua buri sao le tunanga te ya na awa e ba ku rosuia ore manaku mana moma que eu faltava na apostolo Paulo ile le boko nichoro cha ko ono cha ko fala lima dikuna aikana ai faltava ka uma famela apostolo Paulo fa makiva ina ko ina fa ka ma ai ko pa na fa pe ko ya feoki ina fa pe ona tala dei Yesu Kristo ia te utopa mafia ai mama kofia ai mama ke na ai sasa so i tei e foringa mai ona ia ai mai ka maka ia ko i kuranga fo finalo le tua ia e fe mai ora mambia ma o ka ko ora mambia ma o mama ia fa penga o fa sanko o tanto bola dele tulanga o buri mai sabania lumo le tua fa mai mau ta chokola haleluya ilo tanto tu e fa penanta noa fa ti umbonia le tua haleluya ona fa mbia ile le tua ya chato au ka uma mama kemi i sakaku fa penana fa no fo ya ile tele fo ya fa so ya e mai fo ya ele ya se ele o lai no cha na o ma ora kana no ma ya kana no ma ya ki kana no ma ya i meu me ka kupe ya na foi kana no ma i kurama foi ya me a rofa ya se foi ma para i foi me a rofa cha no ma ya o mai fara ya ma se o le loku ya ko foi fua ya fara na ya o le wa i me ka ika o fa ko me ka ika o le wa me ka ika sarabo afai ele que sabe ore uma o seu afai sabe me fa ko la ore uma ka ko ore no bia o fa tan mai haleluya buri ya Yesu awange e pe o su ko afai ko Yesu su yo ma la mo ma usai o sa o ka ia le ka fai ka o ta ia le fa pe ko so pe su na ai kene no su ko ore fo pa ya le tu kai no penga faula inga penga mundini mai perna su kenga faula pensiona Yesu ke bisa afafta ole la pata inga mo chacho ina ya awonge yo kako be ina chobia ya la ko ya faroka ya mai la ko faroka ya mai ya wa kako ya awonge kako faroka ya kako sabo mafamo wala mo le tua makako mburi ya Yesu ke bisa. Praise the Lord. You're from Marusina, Tato, Nayafia, the sour native Muya, Oye, Bel Muya. I see Mokero Kamaka Kenga, na Fio Yesu, Ilumova, Fama Yesu, o Afi, o Inatoba, Arenaka Fulia, o Failoma Mohavena, Mafai, Aomaromela, Yakwefo Yakanaka Yapea, Exena, Nakupu, Elimse na bomba, Fulele, Salabo, Oliloko. O se me fai le tua le o ma che mi ne che ya o le sia isi fa ko ma o le pa o fai ma per fai alba o se ku la mo le ola ma kwa misia kwa yo le sia ma fa ku ma me che vai ma ko fai alba fa ku a fai alba ko fa o la ma le kia che ma ya ya o le no sin che mi chi ha ora ora e fa penga fu e fu ka ko ora pe a fa penga una o ina ka ko le fu pa ia le tu ka ko sa pa ia ma ora o fina na no le tu e fa penga uma o ina la ku ya ka ko uma ina e fa penga ka ko bola e ka ko ma wai
ilungo le tua ele fare mai ma vema ele fare mai me arofa pe fo ya ma fa ma so ya ba una le tua ai awa nge kaula ai kuna ma fo ya mo si fo ka ma se mo mi ka ai fa me fa me arofa le va ko le ko ka le na mesesi o kuna ma fo fa ma lo mai io per figare a fa per lo ko e para apostolo ko e apostolo ai ko fa per fo le kuna ma fo ya isi mo ko figa ya na mi ka ai fa ma ya na wa o le a fo le fai fo vinci ya le vai che non si ha fa per fino a ma ya pe ya mo fai fo vinci cara fai ya ko pe a o lo me lo fo lo ya Yesu ma po sa chalo ma ora ya so ya Yesu che mi so o le per ma fia li ia le tua praise the Lord tama o le fai una na ma tu kalame ne ya fia fa ta mai o fantasy mai fa tai lo pumoni fa penara ma tu tanoa mo ma tu fa so ai ina ia ora ma tu pe o ma tu ora ina ia o ma tu sa va tu sa ma wa mi ton tama fa tai tele ne ia fia o ma tu tua fa mia tama haleluya ele gata so ma tu sa boa ave ai no le tua partino na tele Yesu Cristo pa ana foi ne ministry so ma tu foi ministry tama fa penara ia ia fa mia ro ma tu tua ala fa kuma mama rumah ya matu tu tasilo matu tama haleluya ro matu talo de tama ya na fulu Israel fa dia yo tata ro matu tua haleluya ora matu tua foi ne ya fiafi haleluya stai foi o rumah matu to filo ai foi pura lo fora fio ole ni ma foi ya ti o ro matu tua na tia lava matu tata fa wa ma ne no se bea fa mo la lo matu roto ora fose me na fali todo foi a unanga ne fia fa na ro fa mai macho ai fia tu tu mo wacho ni inga ya te oi taro Yesu le mano lo toto fiu fi makava nai macho ina ne fia ono lo swava Yesu o macho vole para lo tweni amen praise the Lord ya wa fa ikuwa na tato ko kalame ne fia fa mia le tua foi le fia vai foi ma fa na mafutana foi ne fiafi a wispo la to fa lo bema ne ya so eso tanto temi ya fa mia le tua to fa o wino ma bema a ina to foi o fa pena ona o foi temi o to fa na foi o no ese foi temi fa mia le tua fa o wino foi o le fa na mano roba ya pula lo fa le tua tanto to fa no a o le inga foi ile tua o ni ngalo na so tayao fa pena ona la uma foi suma tai ya pasta Clement iluma foi o pokalame to fausia ile tulae e ono ia fia fi tai Christian ya ole sifurna tai sabo ya iva na tai Lucina ya manisi foi ya watu foi ya na to tai lo tai fa penana watu wai ya pokalame awana ngalo tatu tai mafutai tatu fa lo ai awa tatu tai ya bisa matur bisa boh, ya kamu farong kau nak ayam boy ya, ayam ya lak sampai di rumah, ya kau kira la film paya le tua, ya faso mana kau le tua, ya mah pengar, kau mana tu kalau me oleh farong, almera le farong kau ya foi ya bisa kau ya fafta yo le kau faya kau farong ya, tato ya farong logo, ile umi, faso kau le tua, awak ngalo la sutayau, fa penana tato mafutai le lo foi tua ia fa mia tele le tua sa mo fa pe foi ai no le tua fa se foi